Filip Car uputio javno izvinjenje svojim fanovima zbog toga što se vratio svome starom poroku, a to je kocka. Prokockao je određenu sumu novca, nakon čega se osjećao loše jer misli da je izdao kako sebe, tako i svoje fanove zbog kocke. Jer, kako i sam kaže, poslije izlaska iz zadruge borio se da se ponovo ne vrati ovom poroku. Nakon saopštenja u javnost da je izgubio novac na kocki, vidno iznerviran, upalio je svoj live, nakon čega je više popio i mušku osobu iz svog live-a pozvao na obračun. Pogledajte u nastavku, pogledajte. Ajde, gdje ćemo se naći? Ajde, ugošću ja, sad ću te odmah nazvat, dođemo. Ajde, zovimo, ajde. Da vidiš da li si